Lele, Pikalan. Kanda pitharai karne ka bisa. Kali jauh na kane. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Wat uslaitan. Sister, hapsi ukat no ma. Ka sarkar kala siulut iki lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. Negasngi ke Jainti Hills Autonomous District Council depan man goya ka dorbar kerpang na mau ka special session wo wanra ya ka resolution wo terwa cha ka sarkar perdi wo penkala ya ki an wo ye uti mo yong hapo uput yong ka hagani ka dorbar ka executive committee depediang goya iterwa wo penkala ya ki katu ka ni ki benta ka resolution wo de dekal yang percha hapo ka council. Hadin ke dorbar hawaya kelam wau yak khmat kaliang percau Andrew Sulai do ongu wanne ke resolution to wau kerpat ya ke sarkar perdi wau penkala ya gi anti moyong wau ya hab wa irukom le cheni wa ya kani ke resolution kaliang perca le de kerchan bahago ya ka. Ini session guna mangi wara gi special resolution yo amen gi ya gi yo request yo president yo amen ya gi certain central act mah Mines and Mineral Development Regulation Act, Mineral Concession Rules, Coal Mines Special Provision Act 2015. Dan ini kajing kuah yang ke council di tok yo perpat yo president yo amen yo yang ini an yang kesentul yo ya hapat kam jingki mo yang buat hanya i. Iya kan ni ka amendment yang WP support baik kan. Nado ni udah handi yo tiga ngap nado report. Mak state government house 2015 ada rak gaya ni. Andre cak reject nasan government. Tengah yuruti bah atau hak ni sarkar kat ni Indo MDA1 ka jinga to waka central government ka jinga to ada dua ke jinga jen ki prime minister biro awan jeni por swearing in the government tengah mod ada hapor yang kini amendment ni time tak bos la da em skat ijin tu Andre katu da vote di sistem do hak dia da object ya do sistem mem ujin chimkia da siang mo ini hiloki wada yaki kan ni lah wada ki mandi ki kami sedang ngaji ki korek yo amen no ai dang ini adian yang sistem berbon ba dan ni ida jingkemen wan ni po house ra ki ya kini ki ya kan amendment propose amendment yo suit dia kata gajing ki mo yang ci da ida kemen mendelai ni ko yo support ka tang wa yi wajawan menepoi po house yo asan jadi kita next year yang amendment ya ke detail yi kwa amendment tekan ni percaya ni bahwa hajin sekian yi kami di detail untuk pak ibu kwa house na tapi yo member pure ars ni chuan wa chau wa ini nando member yang ruling lagi em gila nama yo sendat po ga ni mana po ga em kat tu kan ni benta kiwa ini yang ka sendat yo yang ayo em yo lai tenan em provision mo kwa ibu yi nokti mo yong hagali benta to individual berusamen ko art and partnership ki joint venture bagi benta company he ki dah jing to awani point the race I wan heni yo kon yang tre region tiang I ki I kata je kwa ni handrai da bu bi ela dan pi company he wan na bar ki I ni point object ka dan meta ko ar no point gua object itu ngaji macam ni lock ki association gini gaya jadi aku minus association kita am go propose mining yang ki was a bit responsive government council na ada yo itu haki jingbo yang ki to ki bo haki to maximum to 5 hektar handrai ini hepo ka aga minimum bo ki dah itu kani council yang I the to minimum 6 hektar ngasnya thar yang 6 lakh square feet tam ada he ore ki lock ki am thar am bhao ki wa mem biang thao ma thun yo thao bi chilak square feet sang ki wa chilak tam square feet di de da bon ni ngar request ini to bu bi maximum dan ni tempat bu minimum andrai negat te gajing kelam ni te kila da perkat ki hadin wan te
the back you pendam no anak kata ka 1 hektar dabu iga ya ka 0.5 hektar ba ki yang ruling group la em gibru ki haran moyong te bagi te ida accept it ne halor gajing dimang yong i te hajing to anwa kan ika turun company la i demand ro perca kesam kemen ni wah kan ni ya ni hadin jing e jing mut yong i jing ya kelam yong i te chim jing mut ki do ayo yo ajon chwa chi sport yang ni se ya session perkat ha to sket u amen to jhan ai ura ba kam ong su em ngo ba thang ba che tu dat ba che tu na ni ba kan ni kama li pengat i te ga ji sao kemen ni to ya ka treasury bench la ruling group la wada yi kila accept ki yete jing spetsnya yang i snya thoi ki kila ada ma kila mem temu gi nai sar to pa type ki son gon gi buru tip gi mem yo pet ajan kata kom accept ki the willing gi u pendam nei company the willing gi de bangkien gi minimum thau 0.5 hektar we heju por la ya gi royalty la amur gi mo tho e gi DMF e jo am royalty la yo decide dengan state government we the council Tegak to rosnya kemen ya ga jing lai back in session ila kam ong no stang I fully support the resolution dan kita minor modification wa request I kita request ila da pediam iki dan man sket ga ji kra lang ini pun ar liang hi na do ruling treasury bench I opposition la jing bun yang I da pediam iki dan next kama kam do iki ne po house la wa ni kam to kun dan hi ga hai pendap kam po resolution re han le em jing mut jing ang not hi yo wise cat yo mo yom kam ang not ki baik ba yang rilom jeng tia yo ro wi to bodin ini follow up ini was state government follow up ma wa ngaja ni MDA2 government go jendo BJP go me ya BJP kon dia BJP ni ka sarkar da MIS cat ite jing tumugi naman sim kwa cat yu wai nga nam ong yo e wan la to tin nga kam ong ne tin to I pen bit temporary ha ni pak ye be you why la da kwa sket you persuga so central government ni pak particularly kaptan po ani rilom jentia I wo mi kan ya le ro ko bi te ka te to jing la yang session ni ka sni po session ni